Memo bibi akwaba e by Emergency Ghana TV so ene ye to your story no so last week ye the story be ebremo e kache mo se akole bi ayera nti enne akola na aba bepie mu e wo fidiem ha se na nkomo na ye di ye no akola na yera for 2 weeks ni e ma last week ne wofa ene ne maame e bepie mu e wo fidiem ha se opese ye hwehwe ne ba emfa emma na nkofo ana say your audience nso ebe kasa say omuhu akwa no wa ha say omuhu akola no wa ha say enne akola no ene ne maame ene ne wofa abepie mu ewo MFK ni ma enne omode akola na ba omobtete omunsim bebi omuhu akola no ewo eni ntini yensem ne beko ne akwa kohwe video no aba na akola no eka nsem bi amekwa meje ho kwa menti ase akola we di 15 years nsem a oka no ya ye ni a ye di 20 something 30 something kwa ye ntimi enye den enka eni ntini yenkone nkohwe video no embassy ya subscribe na like na for comment so eba comment section na share so emfama afufo no video we o comment there ehu hia me pa enti nkohwe video no embassy achonyame adumo se bibia aboko de nyame adumo ene de wo ba wani ma ye sre de na asie me ko ofa nchen ofa se bibia aboko nyame aduma me ofa spokesperson ma yentie we de na asie aropa ide boko ese na otwitwa mu ne de asem da Lawson TV and Lawson Radio say me ofa si ofrifie the 2 weeks ni yani entwa ne so na mosomo eye hu adwuma ema ye mpanimfo a wo se ye dwane eto won ema ye kodi konongo divisional headquarters of police ema omoso eboa ye eye mu nhwehwemu ba bia na omo kire se owo konongo no enye ho ena na oye dey owo nti endra anwumre no me wo ho no ma me ko ba bi ekoya ade kakra nti anwumre no bebe se 9 to 10 mu ho na me nua ba ko frɛ me se nani atwa me wo fa asene so ena me se eye no kro onya agro na oye dey odi no na onka no kwasam ye dey enkyerɛ me na so no kro na me se ne tisade a one ni entena ba bia wo hu no na onchini si ho timu nchew enchino aha na mintuka anya den emra nti ade a me ko se me ko ye kran manya den ma ntoa so anya de kro nti e wo se mitu amerika den e ba nyame anu nokre ni bedu so a hu se me wo fa asena den aba nti ade chi ya se ne mo boa ye na mpanyimfo so ema ye hu no e wo se ye san de ba ne ebe ka kire atifo ene adofo mo boa ye ma ye den abofra ne eba ye all right ofa me das papa why adio senka wofa bia etai ni nua ba achi na ne wofa se yira ne hwehwe ne se yanka ne dodo na anyira na no ababa wei wo mo de ne by police extract eka ho eme ye de ne pictures egu TV no so nanka wonyanya 18 na se ye bie nanim but the fact is yenya de ne pictures egu so display ama enkofo ahu se wono ene ye hwehwe no no ene nka ye kata nanim but ese ye bie nanim ofa ne ye ya adwen e pa show me gitum ma me wo na wo ba ye timi bie nanim me pa try all right oba pete sen auntie madam Yamia bi wano na kasa ukoyin Akra ukoye den na me kokoye adwuma ho e de adwuma me ne me boy no ko woni wan boy bi no ko woni wo boy e na kwa Akra wanya mfie sen 15 years ena wa sha se atwempena etime ne wo mpena free Kumase santase se me ne me boy e na kwa Akra de na influence your decision e ba ne sen me ankasa me ka asem ekọ wo ka kire boy no woni boy na tena mfie sen enche be sen me ende mint be how many months ni e na ne boy na tena Lawson FM ende on kai on no first boy anase wadi kan fa bi ejejai we ka ho mienu pe we ya mpena tosu mienu pachai wo fa first boy no wanya mfie sen na mo 14 years dia na how if you ma me nhwe o acha heavy wo ma me tia o acha dey e dia na ode ye wo a e kan se ese otimi free abra won kra wo ma me dia na ode ye wo ma wo ye ne sa acha onya mehwe nti dia nti na akoe kwoti die na Akra ba ya ketua
wo ma me de wakọ akotu suku mu pedache papa bi ama wo wo se me ne me boy ye kwa akra adwuma be no na mokoye afia nsi ni koto ma me adwuma be na mokoye yima no na yenkoye nim nya sa me twe belt wo ha sesi a adwuma be na moko ne oboy no mokoye wa akra ho Pastor, me can you say me adwuma hairdresser na ka say skana mu de me ma wo no ye ntwiaye omo ye ntwia mo kan say say ntwia mo cancer eti wo boyfriend no na emfa wo nto adwuma mu wo ma me anka say wie JHS no fa nto adwuma mu acha nti adenti na boy no na akodi na chi boy no wo yenfa o akra nti na wo konongo anasa akra ti konongo honom no na aye den ho ana nko konongo ti ba ne say na college wo mo efrefre nyina no obi ase ye hu konongo zongo ufri kumase wa nko konongo ashedebi sa shoba ya sene to na no me kai say konongo police fo efrel e ka kire o say wo ma me yare da hospital wo ka sa asem ne de na ho ye o Pastor yemshe o nsi e ka sa bra wa ma ni nyina na hye be ma ne to boy no nya mfie sen ashende minti menchi untimi nchire ni age acha boy na se ye chi boy ne tum ye no so na be kwa boy ne ho wa akra ye be chi boy na tum say ye ya obi ba 15 years utimi tam no kodru nkran say me kwa page mama no wunim ne maame wunim ne papa ne wofa na ti we no permission na watam wo kɔ ne ye be chi no ye be chi boy na tum na won so ye do be kwa police station nya first time a o maame so wo free fie ama ne hahina poto ne hunie enyo first time nie we de tosumie no de tosumie ensa no wo maame bia na adwe be ne so o we de eye normal okwa obeba enso na ye bibi na eye wo nti ya do ko police station sesi e ya do be ko police station na wo so do nsa akɔhye kratas wunnim na atopenti ukodi be ma foforo bi achi na san adwane a ye chiwa police for na be chiro de omo de be yo wo ba ide asam no aka chiro maame ashmian kan ompa ne chew enna me bai me hu nta fe na eno abai wan hu no nti wo bai wo da he me ko me ofa wo ko wo fa fie nti ene na wo ba na ofa wa ni na bididi abrada kakra maame we ya nyiji no so wo bai na nka watwe aba na chi biam no kure wo mpa ne se me ye madwun se me ye ne sa nesa nka obo no but edu ba bi na wo se ye nya sources e free no hormone first ebia me ko ye ni gidigidi na se me tia onka no nti so ko yin nti endra me ni me to me bo ase ni di nkomo e ma wo kire mu niam nyina se me dinka ka kire ni se oni konongo na ade na wo twa me ntro because ye dinka ye ho adwuma ma o ma kire se oni botua no e ho e na owo e na o se ampa e ho e na oyo na boy no wo ye adwuma e wo omomo sisi o e label phone bi min kan sa we won master ase omomo sisi contract construction no o ho no wo nti da nyame side ho no mo ye adwuma e na wo dada na o de ne de o de ne ko kuma se da nyame nti one ne master kura na ye adwuma na busa ne se na opie ye no nti uyemu enhihyew se die kura na mabusuafo be de na even do kura o ma me so frɛ wo na wotwe mienu no o ma me so frɛ wo kura no uyemu so anzanse hyew unua keto a wo akiri kura no de bi osore no pa obodin abawa we nti eno so wo nwen ho ohu na ne kotie da so na ye ka bia o se eno ana okɔ nti mi busa ne se so far no sisia no I hope say ne maame ene boy no onyimu baako na yebedu ha no ma mpinfo enhu de opena omoye de omomfa ne nche ne nsa na o ka kire me se ono no ochusu boy no eda oboa ontimi kansa mommy mi ntimi ntwa boy ya fro sen ya abawa boy no eno maame ye pese ye ma otena baako nchen kwan nchen na obetena de na obechusu no boy nche kasa kese na mente hwe boy no wo be so ye den me ko boy no otena boy ne nchen dientia abawa dientia enye bibia o maame ayo boni bia na pache de o maame ye wa yakayaka de pache de ntia de nti na wo be choose boy no over maame dientia dientia pache enye bibia da bi kanu kure wo mu kire me boy o say me ana me sme choose boy by bibia no one na so be choose boy no but bibia ni ho there must be something
Abawa. Wa mama me raho. Me akra me raho. So be wo akra baya. Amanenya 15 years. Na watu akwatena be manche 2 weeks wa be fia. Ye bisa say choose between o mama ne boy na. Osu be choose wan. Abawa. Osu be choose wan. Abrante. Ube choose Abrante and friend is saying. Eugene. Ofri. Why crying? Hey. Abawa. Wa mama round ho. Tu hwa mama around ho. Abawa. Bone be pa na mama dia. Me pese me hu. Hwemanim na confined in me. Bone be na mama dia ye wa uchusu be ma 15 years over mama. Bone be na mama dia ye o. Pacho nyemeshi. Kasa kasi gu ade ni mo. Pacho nyemeshi. O mama nya o hwe. Pacho. Eti mema dana. Ede na ma odo Eugene ebro so sa. Ede ya. Pacho ye bibia. Unim de ntia. Anantwi de. Eyenu ntia. Pacho de. Abawa. Wa mama me awoti ni ba bi nkan o. Ntezo be so okotena be ma ne nchen. Pacho. Hey. Bibi na mutiri mu ana. Hey. Di asem na wo kan woni masem a wo kan. Abawa. Upesa okotena be ma ne nchen. Pacho. Nti ya no ma me nkasa. Ne no wo fa tini so ma me tini so. Abawa. Ya ne o ma me no wo fa nkasa. Na yenya okwan e ma nkotena be ma ne nchen. Pacho. Hey. Na wo bibi hana na bibi na mutiri mu. Efia. Bibi na mutiri. Asam na abo me pusa. Ya wo kan asem na wo kan woni masem a wo kan de. Ah? Abawa. 15 years. Elder, we dey agye nsem. Wo se o nyama akotena be ma. Onsama agye adem. O se yenya ne kwan o. No nkotena be ma ne nchen. Onsama agye adem. Ne ma me ati ni suo sa. Onse o se ye to ye bo ase wa ase mu ye ho. Asam na akwala na kana ama me wura ho. Na kire se efia otimu no oni ani gye e wo ho. Na ye kana sa no ya nto ye bo ase a ye be fa anwansana ho. Ne ya bere kuro. Ebe ye den be ye nwanwa se abaya a wanya mfie dunum. Etumi ya fifi akwatena be ma so be na wotwe bienu. Na ye busa na samati sei o maame ene be ma na wo ne ho no yi baako. Anza obis enkra wote se ne maame yare da hospital wo se ne yam hye no. Na ye den na o maame a wo yare da hospital wo yam ahye. Na akoduru ba bi a ono ne abrante na wo ko yi baako a wo se be ma no abrante na obeyi no. Wo hia no adi sei. Ena ede enko na abrante na ya wani be ka ne ho. Emum achen wo maame a wawo atetew ama unufua ma wahyew enkoda yare emu atete amatan namu ni nyina wafamu ama ne wabedusi a wose wani je be ma no mumu obusa wo so yenkrani na ni je ho mumu si na ni fiase say ma ma de e ma me kasa asem we no ne ma mienu akodai de edi kan pa eye ne soro awasoro ene na nigi a owo ewo be ma ho eno no ye baako enna mi huso ese wone ne maame asetena na heda nkoyi problem wo ho wone ne maame asetena ne nkoyi de ma ne nkoyi no ma akwala ne nia nika ewo ne maame ho se nipa soro se den kura no a ebe ye den be nwanwa se na ni bagye ne soro awasoro ni mu achen ne maame o no that be serious da me maame wu ye di na kakra nanso afro ma bagye di se be pem ne nyina na ho a bitimi kai me maame wotini suo na ma fe no keke senko ho ena me kosra ne senka bro nya be ya enka mani agye na ni bagye me ho pa se me kosra brewa nanso woni ho me da so kai no no na wo tumi akase na ni bagye so ne be ma ne betena chen ne maame no moma ye musa maame no ebi nso ana woni ne ba no ntini na ho de ofa me yenya ho adwuma case na ano odem ma me seriously me were kra ho to the sense akola wetimi ka kire me
endra na menene di nkomo no utimi ka kire me se obechusu be ma no over o maame no na me die bet mantimi anna because me twa asem no ho yi pa ne sister ni nti se bibia ekoso bia na minim de ekọ se applause betima bia na no akase woni ne maame ye no hehe a na odi atro abawa woni be ma no modi mojafra Pachade. woni Eugene munyanye mojafra bia wo ye sure abawa kanokra kire me Pacha nye mojafra munyanye mojafra Pacha onyama won kantam bia Pachade. woni wo da ensembe na ya no ma wo kan Mama nka shi woni wadada once pe ukọ akra 2 weeks ni no woni wadada Pacha nti ono da won kansem bia wo ma wo modua Pachade. monye blood covenant bia Dev mama nse chire enka no krenchire wo 15 years you are not old enough to decide for yourself demeka chire ono no wunya nyini nrum pempenso a wobetimi atene bani maka se ena mitwisu be ma no over me maame wuntimi kwasi asem sei mama ka sansam ne chire wo eti se wunnim na kwahye be ma ne nchen se mitwisu be ma no over me maame a ebema police achew woni be ma no by even up to now kra na yehwe be ma no yebeche be ma no wanso na ade yebekọ be ma ni fie ni akwache no me ka chire wo wunya nyinu ennu sam pempenso no nya abotre aka 3 years pe eti so de afia so ne nofo asa adwe ne bo asa adwe eti de yimu no so nti abawa me ka chire wo wunya nu sa empempenso na utimi decide ma ho say me pebe ma over me maame mama ka no kra nchire wo 15 years ade so wadu 18 ansa na watimi atu sa na mo no eno kra no bema bebe fia be ye ho ade ama abusua ansa na wanya kwan ede wakọ don't be cheap 15 years don't be cheap Kobo 33 onye school elder onye school na no ma me ba waka ni nyina onye school afi na ba be tro JHS wo be tro BC wo wa say you choose bema over ye maame mama you choose down over up hey wa ma me ho adwiri me papa abra me ho ye de fansa ka ni ti ma me hwe o ho ye de unim ni awoka kwatie mommy afia eda mama ne nka de wo kan na me nwanwa se akura 15 years etimi ka se me choose bema over me maame abawa me de me ka kire wo 15 years unya nu that decision making age no so betimi adwen ama wo ho eti wunim na akwahye bema no na wo pass mama no me ka kire wo bema no ena wo pass mama no onya wo pass mama no wa pass mama yes sisi ankasa no I was a kan nyina no yes e nyawa oh god na se wo hwe na do wo ni a ye tu ase yentwa soro yensensen no yentwa enti bema no de ababa yi wa ma na nya asem dada sesi a ye kan emfie dunum ba wagye no ede na tena wo fie edi na buwie na wotwe mienu eni no eno kra kire se bema no e wo se ye so ne pants ase chi ne tum kra na emra no odin ene abrante ye ne di na akwada we nso ye de ne gina bre on se ye kan nyina no eduru ba bi a na tirimu de ka ho eno ntina na me ibusa no ebia na ne jeje so ama me jeje ne ba no so no aboro so ama tirimu da ma akwada yi wagimi on se ye wo akukọ bi wo ho a omofre no portrait akukọ otia sin odidi sa na no si aduane mu sa entubo nso no wa ye huroto osi forma sem sa jimi nkoa me gidi se ma mi do a wodo ne banjeje so ama akoda yi wajimi because abede pass baba wo nuru ba bia tumi aka se me ni gise me ne be ma be kwa kwatena ho na me maame kura de ya chese ne hu hia me maame agije ne ba ne so on se duru ba bia abata ne duru ya nka no kura nkyere mu eduru ba bia mo njeje so no man kwada ne sai ha ne maame ho so de be ya nwanwa sa baba yi
ma me phone lines no abusua kire wadwen media me makansi so abawa ma me kan kire o me si wonya nduru sa empempenso na wadru me adwen ede ma ho wadru me eti wuchi so be ma over o ma me a ye ma sa chance no mommy ye ma sa chance no fa mommy areho sempa ne se oso okọ akra se okọ ya adwuma no ho edi o se either say 30 cedis and I say 35 into the whole day ni nyina from anopa to anwumre no di 20 cedis me why boy ni kra so boy ni maniska na me busa ne se wo ha no ma wo ko school kra no eto da baba na umame anu aduane kra esi wonum enye eto da kra so about time de da bia me sister ba kondo no e da bia otanu aduane eti wo didi ni nyina no wo ko school every day bia o ma o sen wo se 50 Ghana cedis na me busa ne se calculate month yesen o ma me ma 50 cedis a day and I what two bata e koye adwuma abre wani age 30 cedis a day bibi wom be man why wodro on my wojafra asa Jimmy fo bia dro timi no ma me phone lines ma fa woni ma me no se ono de se boy no ana se akla no etwa ntoro adigu nu so a ono do bebu nu dua into opai akire se akla de cha obo dua akla de kan o se akla no se okoye se okọ galimsi a woni ni problem but se o boy ho e na o dada no se ebia o galimsi ase a dua ne enyom nti obo ni dua obo mu dua wadane onane ofa monhwe mane na ni dua no onte so obedane no o se gi se boy ne ba okay yeah se boy na boy ni dua no wo phone ne so obo straight e ka kira akla no mate boy no ne maame neti ananse ono nkwa neti abawa ne maame won cry ne maame won cry ho e na o nso so ode wakọ ne maame nchen nti wahu ne maame da efie no otimu akra no ne hwan neti ho aye de mama han busu efie ma han o ma han nti oni ni nua mo ananse one hwan mo neti oni ni nua ba oni ni nua ananse no akra ni nua no wo kumase ha kumase o mu fie wen like omuni fie okumase amote akra nti obi dan bi na modam master dan abawa ye hia boy no won so maame abodua nti ye hia boy ne ada ne dua ne nyesa wo ne boy ne nyina mu bewu dabe na be frɛ na manaba pacho kenne enne wa sha obo so be ware wa na pacho ende on kanche on sha obo so be ware o di be man sha obo so be ware o na ba watimi twusu be ma over wo maame abawa show mommy enim no what choose wo mommy ti we what choose no over bema 15 years abewo se me se endra me gine phone wo hu na atin se onanaba nko number ene wo so wa delete obia number onanaba nko number ne wo so na mebusa ne se mimi obi a metu mebo ase ewo nsem bi si a wo se metu mbo ase na mehu die wo mu nti me ni di nkomo na mbusa ne se boy no ye friend ne se na edin ben e na odi store boy ni din o ka che se my sister was save boy ni din my sister ni phone ni eture so na my sister na wo so na say iku bi say nye ono nko akra na ye ne mpena na mes bebre wo so abawa dinti na wo save ni din my sister ko ni mama number kura ni so abawa dinti na wo save no my sister abawa me batie me wa hansa dinti na wo save boy ni din my sister pacho nye bibi me ko say me save ni sa bem obia hu say wana to phone ma o pacho mama ne de ma we are phone pana this one man ma mi su 15 years e phone be ya e na mama ya to phone na ma o e na uchu su be ma over o mama guy ni day o ma o say pacho o say ni me 86 se me fanto e nku onhwe e na o mama so day o mama ma o say day uko school o mama ma o say 35 and I say 30 e na boy ni so day o ma o say 8 cedis there be say I'm 50 and say 20 se me fan kan ish some ne dey mu o ya me nya ne wan ka me hwe asumo shina so mame 0322009665 0322009621 hello good morning Good morning. oba pa chire wadwene enko Pepa cho kana me sire wan pa no hospital na mko se bi ma wa se. oba pa mate ya da say good morning Hello.
Oba pamba chomenti o. Rasho akano bibi wom. Madam for this phone sa. Oro ka de na ko pa de me tu ko se papa na amfa e ma no so antu kwan a on ko ampanya pa madam for na ka. Inta kwa no muhwehwe mu ye bibi wom. Ata bo na ni bibi. Muhwehwe mu no na mpesa meka. Mate yada say good morning. Hello. Hello, good morning. Me don for my NTO. I think the problem in this girl no. 15 years there on Saturday nim bibia and then someone in a casa. Na mo tuni for about 15 years on him sure be na too late. 15 years nem pno tosu mienu ni. Good morning. Hello. Yes, good morning. Morning. Be man pacho my NTO. Yo, me pacho the you know, mutuma ka se be neti mama no. Be neti mama no. Why because I will follow be no mama say mama no because mama no mutime omo de. Omo san kola no. Ope de na me am say de na me am no mo yema omo. Da kola to say ya. If your mama na 15 years and can do baby as a couple. But say good morning. Hello. Good morning. Me don phone ba church na wadwen. Mama, akwana na me ra papa. Say na wo ye mama na se wo baba ti say. Na se okosa ti de anima na eya rehosem. Na se me manfo frɛ choma na bibi wo bibi animo. Eya akwana kula bone. Na me ye de mfanya nkwala no. Se ta wo baba na eya ayam hwehwe. So obanyi ye beka so nim ba tete. Na sasa na wo fe ye man so sunti uni me sanye ba wiase apana ma me wura so papa se ye me baba se na me yam hye me from me tete yi no hono se na me yam hye me na wo akura we no kata me yi be meja me ma me a ena kwa na ma me wo ma suran kasa because me hwe me tama me ni si kula na ni age no before se me ba da ware kura na be ma kura na ni Nemo kran o ma suro. Me da say, mama dinti na akra wo JHS, wonya nturo BC kra otofon ma no dinti a. Mama me pa chomin tofon ma no. Mimi chire be to so ye ka chire phone na say no ko fai. Phone ese ye je phone free ni nsem. No ko ye phone you mimi tofon. Wonya nru empempen so a oyisu phone. What you say? Me ba chomate. Just ye je phone free ni nsem. Me ba chomame. Mana son tisa so yi boy na jamia. Men kana hwe ye be kan bi dua no sabone maye men nane da ye be kan bibi men nane ne ndane ne kina dise be boni kira ho no nunnie na fe ne dua ma dan mate abawa na abawa so no wanka ade ko me di ye no wo fie bisa no wanka obi anti mama bisa no hwe nanim na bisa no wanka abawa kadu ko mi di ye no de ko no obi anti hwe nanim na bisa no mama abawa o mama bisa wasem yina no mama bisa no mama Naomi ade ko mi di ye wo fie no ana mi sisters ni yine ye wo fie no ade ko mi di ye no kana obi anti na mama no de ko de be ye no fan ye me kana obi anti nyesa abawa o mama say ayakayaka dia wodi ye wo fie am what take side decision we no kana ye nyina ye nte ye den a acho nya me hwe onya o hwe into the atopana kwatie ko na be wura sabe menya o hwe dia na so yi boy na ma boy ne mbra ka be de wa me bo nyi be si nyina la me gini nyina ama o yi ni nyina ko boy no ka kire no so wo boy na ma frana ka kire no se menya o hwe na so yi boy na jam dia me tiase but ma boy ni yesu nya adwen say they want 2 years me di fu panchen ama ma hwe mo you 15 years no me di mati nyina me ka me boy na beje na now we are single mother kra me na me papa me mama me wa fere to no mo no me dey ko free papa nti 2 years me papa one cd one from mama da na papa ko ni school woko he ko be to ma wasa mo ba me yes some ko two school fees 7 million me bottom sika me say boy man ya we me ji ma ji nyina me ji ma atade me to ma wi do to me ji nyina me fo bi nche no na say on me ko boy no me so de my boy just men dan ne chena
dua no me nda ne kyena emu ya o akura na me kura ese ofa eti ma ye ni to be ba kan ya saso mama me pa acho mo pa mama che o mama na ma yemi se mo je fidie kase me ji boy na ja o mama abawe me kashi me se ma boy ne mbra ni kyena ya na me nje ma de na ko wale de na aka kire o mama sorry baby kasa kesi gu ade no de na aka kire o mama mam pa sorry sorry we are sorry for them me ye my ede na ye abawa na me mama me papa me ade timo keta so unjol ko school mi ma ba adwuma me po 8 o'clock anse ma kofi mi ko dufu no bantam no obi adeda na mada ma so ma san aba ti so ni so so awale mi si ukwan ada ka che okunu no won fu mi kan yi won fu ma dem le na me free mommy areho se me won pa ni se won o ko no kraso de atare pa bi kura ne koya atare ba ko pe na o de atare ne koya o ko enso be ma na ntobi ama no one to one atare ba ko pe o me so ba no be dwa no fa ho no kan no re to endra say senka me jao e ma no e ko o ma me ho no na nim dbc tenne kam de prison mi do nyame kam de prison na me sister penny eye no na me say no mintimi ma akula ne nye de enko ho because the way no o makoma si wo so mateye mama ye ntwen wa bonte wona ye nwie ne ye frɛ boy no na mokɔ abonte a mama mani enko ne ho na wa anyi hon wontimi nwa wo pe wo nwane me mabodua me nane wo pe no wo nwane me pe me kam me nese kan me yefunu wo pe wo nwane wo pe wo nwane me mabodua yi kuro wo so le di bodua so nyu so le mfrɛ di bodua to pa wo nwane boy ni anya boy na the 3 days me sensu 1 week me pen boso me sensu no pen 1 week anya boy na ebenye wa musa ka ho monko no hu se wawu afiri me na so monko to aso asama yes me tere me si won so obatan ni abotre ya beto aso ho ate so tu ye kokudura kanisa me so magie to abawa dem aka kire ona unya new time u take a decision ba sa wadu sa time no kresa be ma be fie ebe hu abusuya ye ho ade fe asa no watu akotena be ma so wagu my ni ma say shame on you join me boss yes me de no kekere me kan you me tosh na pam di kosu ka ho na me de bodu yare nyama no kekere me ko je ka wiso na mpem be fae me de snap me tosh up na me toku so mienu obi de ba ko ma ko emoya obatan montwen abonten ho wate mafia betena say asemo rehosem papa rehosem mafia tena say na yemobo womo sendi sikani din afia me ho adwiri mi o wajimi pa akola ya osole koyi a wo pre kwate ho 15 years wo show ma me anim say I catch wo ma me say what you su bema oye de adwuma so oye mercy ni a oye de master and master nam Jimmy ye ka musi edro bay obi Jimmy a wo me hu so Jimmy edro no ko fa ne we a wo pre kwate ho na me nua ne wa sabe mpode nkam se mama ndidi kura ma ne ko afia me passe bia kan se rebe se kona memra se si ai oba pa akola adi akopo medafo asewo akola 15 years my speechless with me to su bema we share nche you now mama on na tina for 15 good years we to su bema over mama hey say na MFK kan no akwa ne de we gum mani mase onim hwe ye be fa ne sa ba asem we die mu edi papa say na nkofokasi wan ye nkohwe na adwi mu bibia ye boko akola na no problem na me dream say akola no kwa be ka say ne maame ye ni se but akola no kwenti me anka say ne maame mpo ye ne ye ni bibi uko sko maame ma 35 cedis ema bema etime ma 30 cedis anopa ne enwume o maame de ne ye anopa ne ewia uko school na upon fi school a ubefia
wanti aye aduane wanti kwat me so ma osika ye 50 cedis e ma di ko school nti akola no eden e na ope to me ne de to me hu ni se ntina na nani je ho enoa na nani je ho hey akola kete 15 years akola untro bi simpo enwie yo me can say OSS nti ubetimi ayede I take decision on your own 15 years akola untro bi si na utusu bema over mami a with me crowd for 9 months with me nyabe do say 15 years mami so ofi o papa wona with 2 years it's 13 good years a mami nko a show ebesi enne wa ba betina fidie kesie we so kasa obetusi bema over mami akwa we hu me wanwa menti asem we bi da she dey we ani mame like ni mame kwa eti ni so kwa na ka empushi ni so onka se o mame pa cha na se bibi o empushi no and na last part ko ka se mame pa cha I said because of say yes expect something no or fake like or person o kana muni amakoma to mu yim asema mame ne kan se no odwe sakwa no e be ba betina ha se aka se o ma ana se mesere mo mompa me mame cho esanse mafom no that was mame no ni expectation like no expect if you akwa ni you but na akwa no so wo different plan na or dey ba se otusu bema over ne mame hey asem we dey serious asem we e serious na bema nso akola 15 years abe so ho one client for 2 weeks eti anka enye nipa no hu no e na offer ne wo fakache so me hu ba no anasa wo fa se no wa ha se e na ne wo fa na ka se o de tina unchen na me tu ka aba be fa na anka kwa no kwa onye na adwin kwa so be fie bibia mpusi no kwa so onye den omrefi because of wunti o maame ayawe akoda hospital because of wunti ena bema no so wetimi afo bi ba 15 years atina unchen mema nsurade o into what if so nin akwa no dadam ho na ade beti na wo so akola na on sorry when say we free mu a ede na obeye mema nsurade so ni akwa no da ho anopedu unyane no on sorry na sabi watwa na nanom e won siedu abema no ukoka wa asem sei one uni ebusuani bi animu with me dia kwa 15 years abetina won chen unim say akola no wedwane fifie abetina won chen yo 2 weeks maame abetina ha se ehwehwe akola nti usu nyanse bia ni utim se obeka cha kwa ne se me hu se o maame akopie mu ase me hu se o maame akopie mu nti mesra ukọ anasa kwa no ba ye kwa untimi gaji akwa ne se me mpo ha obi nti kọ asemo nti na ye ka se uwu ba e na uti ubebi nka afina mate ase but this time maame no ti ho wonu ne ho kasa na maame ne ka sisi akwa emfa ne ho se akwa ne fimu kra ha no ba mi hu ni se ya no de kasa ebe ha no but asema akwa na aka no me kra akwa ne nya me ba no kra no twede wi efia eti studio ha odi akola ne tem like all cassette akola no the wi all cassette akola no kra no bi hu se ono kra na nke ne ba so no kai no obe man did it ewu na kra 15 years hey obusia me here or comment section as because asem we die me menti ase se akola we di 15 years eye se onim hwe anase ne maame ena eye na yakayaka de wo fie ana bema na ye na dwo minim it me here or comment section as because asem we die ehu uti ase a enihi 15 years akola we chusu inti over umame hey and the bema no the owoso no that day no koye no owoso na se mani fili
Nti obetu su no. Enye se be ma no so ye ono anedwuma o hye obi ase. Be mama o 30 cedis for manopa to enwumre. O ma me ma o 35 and I say 30 cedis eco school. E ma want is also so my scanning ni aye 50 cedis ma o di co school. And so nti e na we ni je ho. Ade. Akwa we pa ye minua ka dia me di be je no. 15 years akola. Hey. Enwanwa. So buze be ne den. Wakase wie sisi an ye pe. Be ma ne de ye beti na atumpe because akola we di 15 years. Wetimi ama na ba unchen abeda ho for 2 weeks. Ya hwehwe no. Ebesi enne. Afi na ye hu no. Eno kwa no obi mpo na eche ne tena ne nchen o. E ma ne wo fa ebe fa. Story way insua de mfimfim because me dey my speechless akwana mama is speechless enya akwana kwa me nim kwa so bitimi choose obi over the busuani nobody ba ne maame ebusia me fa munsi haya na metwa so ana wan hwa make kan sema cha akola we because nsema akwana kan wa hanom ne de emfa kwel na me ka osa ha egusa emergency Ghana TV so subscribe na like na for commenting so eba comment section ase edi ameji so ane kechi mami esi anything ebe sansu edin shemu ewa hype. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.